بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هشتا يدجل في بسيارة ما يامازان چواتو دي سرداري ديال خود تعالى كي اگر تفيا توبه بكي لايوي هر کسی که ببیتن سرداری ديال خود تعالى بكتن اب توبه بدویت توبه خدای شهرزاوت گهشتی و هزرتیش بیتن چه گناه جه نبورن ایلا اویا جه بری اف گناه هنه اویا جه توبه کری چونکه گلکش خلکی وقت توبت کنو زورن لای خود تعالی و همی گناهت خو جه نابتن ومن افروکه پیش نیارک ابو هوهی بإذن الله دیتا مرتاح کرد و تو ده پی کیف خوش بی روژا قیامته اف پیش نیاره هنه تو تشی هر شف بری بنوی بکی ده مرتاح بی و ده گلک و گلک یل سر تسویکتن روژا قیامته پیش نیاره من اجبیر نکه همی شوا بری تو بنوی انیتا توبه بینا توبه که گشتیش همی گنه و خلطیه محاوله بکه اش دل وش راستا و توی راستگو بی و توبه هدش همی دل خو توبه بکش همی گناها هر گناه که هبیدن چه تو بزانی گناه چه تا نزانی بید گناه چه البیراته بید چه البیراته نبیدن چه یا بچی بید چه یا مزن یا مهم تو توبه بکش همی تشتا و اوه توبه هنه نهیله روزانه بدویه تو و توبه هنه بکی هر رو حتی اگر بری نفس نیجی بیتن اوه چنده هنه بکه بدویه تو بکی و اگر توش راستا و جدل اوه توبه ها بکی بری بنوی و قدر خود تعالی واسه چه بود و شوه دا تو مری بزانه تو ده چیه دف خوده و ایک گنه ها بتنجیل سرتنینه پیغمبر خود علیه صلاة و سلام اتو روژه دا پترش هفته جارا توبت کرد و او خوشتویترین مروف بول دف خوده و جا پا چه و ام توبه نکن چه و ام نظفرین الای خود تعالی و بلکه ام ده توبه کن الای رب العالمین و روزانه بو چی؟ ده همی گنه ها جیب بین یا ربی ام ده توبه کن و ده زفرین الای تا چونکی تو حست که و تشمد ویتن ام توبه بکن و ما یا گله بوی آخفتنا تا وقت تو بجیما إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين خود تعالى حشوان كسات يتن يتوبت كان يخو باقجت كان وأف توبة هنه بإذن الله همي قنه تده شوت وجيبة حتى شركيجي همي أوان قنه نابين تا ونابين خود تعالى هر قوكاتو سرا پشیمان بوی و تا گناه لا و تا بریار دا نزوریه و بإذن الله خود تعالى دل تبوریتن بله جوره که دی هی ناکه بیتد بن و توبه هنه و او جی چه جوره او گناهن اوید کو ما فی خلقی تدابن او گناهت کو ما فی خلقی تدا هی توبه بتنه تیرانا کتن بلکه گل توبه پیدویت و تشکی دجیب داد گل او جی اوه تو وان ما فی تنه بو خلقی بزورین و مثلا کسی که مال خلقی جوار گردی ابن حقی مال وانا خاری ابتنه تیرانا که تو توبه بکی و خلاص نه بدویه وی مال هنجی تو بو خدا نبزفرینه با شخصا که اش درو شهدهی یا سر کسی که دای افروکه یکی یا سجنه با اوه هنه اگر تو توبه بکی ابتنه فایده ناکد بدویه تو بچیوی کسی سجنه در بخی چونکی خود تعالی سبحانه و تعالی یه رحیمه یه مرده ده حق خلت بورید قلت ناجد اگر تو توبه بکی بس خلق روژا قیامت رحمه بتنابتن یعنی حتی و روژه ده دیگ چیتون بیشته که بینه کرم بینه حقیم بینه باب ده بیشته بینه وجا چوا اگه و دیگه بابم پا خلی چوا ده بلا خوشته وکن روژا قیامته ای او کسی تا مال خلقی خاری او تا تبن حقی حق و مافی خلقی جواد گرتی لو ما محاوله بکه بری و روژه هشیار بری و روژه همی مافت خلقی بده و چل سر ملت خونه هیله باشه باده چه بیتن اگر بونمونه اسمرم و هشتا هندک مافت خلقی یل سر ملت من هشتا من مافت خلقی بو نزوران دیوه
ده چه ده ده چه بیت رجا قیامته ام ده بیجین رب ما سبحانه و تعالی عادله حقی کسی دفوی بر زنا بیتن وقتی کو کسی مال ایکی جی ورگریتن آنجی ترانا بکتن آنجی مثلا غیبت اوی بکت آنجی یعنی بقطیتو بشینیتن هر مافکی هبیتن روژا قیامت خود تعالی وی مافی هنه ده بو وی مظلومی زورینتن اب چه ده بو زورینتن اب خیره ده خیره داده ید که ید وی ظالمه هنه و روژا چه پاره دینن رب العالمین خیرت وی ظالمی ده اینید و ده داده مظلومی برانبر چه وی ظلماله کری وی تعدایاله کری وی اماله وی جوار گرتی باشه پادشاه بیتن اگر خیر نبن افیها ظالمه چه خیر نین دچه بیتن هم ده بیجن خود تعالی ده گنهت وی مظلومی انتن هاوید السر ملی افی ظالمه هنه سبحان الله يعني حتى درجة که جن کیف خوش بید بيت من مافل سر باب خوهاي من مافل سر برای خوهاي سر عيال خو سر هفجين خوهاي بس وقتت بيت رجا قيامته فإذا نفخ في الصور وقت او رجتتن وقت إسرافيل بفتيت الشاخي فلا أنساب بينهم ورجا مروفايني نينا أفا كورا ماما بس ماما أفشان دهاني نينا جبرنده جي پیغمبری عليه الصلاة والسلام بردوام وصیت الامت خود کرد اوه چنده دا بیشتن من كانت عنده مظلمه هر کسی که مافی ایکی خار بیتن ظلم و تعدایه کر ایکی کر بیتن بلا افروکه بچیتن مافی خوی بدته گردن خوب بدته آزا کرن بری روژه بیتن چه درهم و دینار نبن وجا خیر تبدنه اگر خیر نبن گناهی توی پاونه سر ملیتن امام علی بیشتن رضی الله عنه بشن اگر ظالم ظلمل کسی که بکتن اوه روژه که دجواره بس روژه مظلومی دجوار ترش في روژه وقت بیتر دورا مظلومی و جا حق خورد گرید والله گلی دجوار ترش في روژه هنه باشه بسیاره که دشوا بیتن اگر هند حق و مافت خلقیل سر من هی بس انشم جهموان کسا دا مافی وان بفزفرینم يعني مثلا خدمتکارا که چوی آنجی عامل اگر دف مکارتیر انظام ویگو ویل کیوه از چکم في حالت هنه دا ام ده بيجن اولا محاوله بکل دیف شیانت خود تو بجهیه وی کسی هنه آنجی بسیار که کسی اوی کسی نشاته بدتن تب جهینی ته هوا بجهین ته کدو تو حقی بفزفرینی اما اگر تو نشیای الدیف و چنده تا مال جوار گرتی دیف و ظلمال تله کری الدیف و چنده صدقه کی و خیره کی بو که بس انیتوی یعنی تو و خیره ده پشوی وکی وقتی که رجا قیامت تید ده سحتت لا para عملت خو ده بینیتن تا خیره که بو کری صدقه که بو کری هند خیرت بوهات این نویسین دیف وی مالتا جوار گرتی هنگی باذن الله خیرت تشتور ناگریتن بس هشیار به اگر هات واسا چه بود دنیای دا جارا که وی تو دیتی آنتا او دید بدویتو مالی بو بزرنی بلا برنو که تکر بیتا صدقه جی بوی انیت خیره ویتن تو نکه بو بزرنی چونکی مافویه اما او تکر صدقه باذن الله خود تعالی خیراتش بیرنا که تو بلاش ناچیتن باشه پادشاه بیتن اگر از غیبت ایکی بکم فسادینی ایکی بکم از چه بکم یعنی اینو که بچم گردن خوب بدم آزاد کردن چم بجمن غیبت آتا کردی و گردنم آزاد کرد چه بکم نخیر به چند دهنی نکم چون که اف چند دهنی ده پتر کربه و عناد و حقد اخیتن بین بسلمان دا ابا نه مطلوبش شرعا بلکه یا باشتر ابا تو چه بکی اتوه دیوانا تا غیبت وی کردی توه دیوانه دا محاوله بکم مدح توی بکم که تا چند غیبت وی کردی دیفوی غیبته اتوه دیوانه دا هند مدح توی جی بکم باشه بجی پا خیر ده چلین پا رجا قیمت استرسم خیر مش مار گریتن نه خیر نترس حالك و چاره سریه که هی علماء و اهل علمید بجن تو ده چکی ات بشویره بیکوی های جی بیتن ابتنه ده بو دعاش خوده که يعني ده بوي كسي أبي تغيبات أوي كري ده دعاء بوكيو وأفشن دهني بإذن الله وقتك ورجع قيامت تيتن ده سحكته كده حق خوش تبي أرجريتن ده بنتم سبب دعاء تشان ده خير يتبهات إلى نفسين برانبري أو تغيبات أوي كري بإذن الله تده خلاص بي والحمد لله وجبركم كأمي بحث السردارية ديال خود تعالى كان أجر ما توبة كر
ڕێکی بدەنە من ئەس پرسیارە گەشتە بکەم ڕێکێ بدە من ئەس vê pirsiyara henê pêşkêşî te bikim bira hêja û xwîşka hêja erê baş e tu hezirtiyeyî ku tewbe bes curekê bi tenê ye yani yaş te ve û dîv hezira te tewbe çend cûr in êk curê bi tenê an ne nexêr tewbe ne curekê bi tenê ye belkî tewbe sê cûr in her curekî ji wan a her mertebekî ji wan a ferqiya wan ji êk û du wekî ferqiya erd û esmana ye curê êkê tewba giştî ye ya xelkî xir ye û curê duê tewba kesên taybet e û curê sêyê ji tewbê tewba taybet ya kesên taybet ji ber hindê jî Xwe Teala got hum derecatun indallah yani ev tenê hemî rastekê danîn dev Xwedê belkî derece ne wallahu basîrun bima te'melûn baş e ferqê çi ye navbeyna van sê curê tewbê em dibêjin tewba am û ya giştî ev e tu ji guneha tewbe bikey ji guneh û xeletiya tewbe bikey ev ya giştî ya xelkî xir ye bû nimûne de ji xeybetê tewbe bikey ji rîbayê ji kirina zînayê ji direwê ji xebergotinê nezara heram dê tewbe bikey ev e tewbeka giştî ya xelkî xir ye û ev e ew tewbe ye ya ku guneha bû te tiyete xêr çêbî kesê bêjtin erê baş e ma tewbeka de jî heye ma ew tewbe em zanîn tewbe û hemû ev hene ye nexêr tewbeka de jî heye belkî tewbeka hey bilindtir e û derecayê bilindtir e ji vê tewbe henê û dibêjine vê tewbe henê tewba taybet ya kesên taybet e ji ebdê Xwedê Teala û ev tewbe henê ya çawa ye dê tewbe ketin taban ev tewbe henê ne wacib e sunnet e tu vê tewbe henê bikar bînî ev tewbe henê ev e dê ebd tewbe ketin ji çi dê tewbe key ji hindê wextê ku tu hindê sunneta tihêlî û nekey yani bû nimûne te şevnivêj nekirin dê tewbe key çunkî te şevnivêj nekirin bû nimûne keseke zikirê spêde û êvariya nexwandin dê tewbe ketin çunkî zikirê spêde û êvariya nexwandin an jî bû nimûne rojekî ji roja te xwe keslan kir û te nivêja salat û duha nekir dê çi ketin dê rabîtin çunkî keslan bû divî karê heda dê tewbe ketin çêbî kesê bêjin dê bû tewbe ketin eslan çi guneh nekirine em dibêjin ev tewbe henê ne ya hindê ye çunkî guneheka kirî belkî ya hindê ye çunkî wî teqsîriya kirî xêrekê de û sunnetekê de yani evî kesê henê hest peşêmaniyê kir çunkî wî xwe dît tiştekê la Xwedê hejê diket lew ma jê tewbe kir lew ma tewbe kir bes ev tewba wekî me gotî ne ya wacib e ya sunnet e eger biket dê xêrê wergirîtin û eger neket jî çil ser nîne ev e tewba kesên taybet e ji ebdê Xwedê Teala û îmandar e û digel vê çendê jî tewbeka diya hey hêşta bilindtir e yani hêşta ji vê jî bilindtir belê çêbî kesê dibêjtin yani ne ya mumkin e ev e tewbe kir ji guneha tewbe kir sera hêlana hindê sunneta yani zêdetir de ji çi tewbe ket çi ma jê tewbe biketin belkî tewbeka diya hey hêşta bilindtir e ew jî tewba taybet ya kesên taybet hêşta mertebe û derece wê jî bilindtir e û ev e dimahîk derece tu bigehiyê tewbê de bilindtirîn cihet tewbê de eger te vêtin tu bigehiyê ew çi cûr e û ev tewbe henê kîşke et gel me de bin et xeleka bihê da înşaallah